Betinci Xudovand xayr کنید با کاربر سازن که بسم الله سر میکنیم دوستان تماشا کنید تا آخره شده شید یک مغازین حلالی بچه های تاجیک در متروی لوبلینا الحمدلله کده بچه برو دستوی است شکر پروردگار بچه های تاجیک مغازین کلانترین حلال یعنی که مغازین پروداکتر به نام کماروب شده شدن در کجا در همین متروی لوبلینا خوب دوستان الحمدلله به حد مغازین کلانی بچهای تاجیک این هم یک فخر است یک بهبودی است یک پیشروی مردمی سربلندی تاجیک که که شکر پروردگار بیرون بارونه در این بارون میبرم شما را نشان میتیم ببینید دوستان авача дар рӯи экран дита бизан лайк мешава инҳа продуктаи камаро метро лублино пеш ями ҳиҷомаи мои бародаро дид судакова 21б улица судакова 21б дӯстон ина бо требуется кассир гуфта истодаям кадмед агар кор кардани бери ҳамҷа кассир кор кунӣ требуется кассир обращение телефони инҳа бародаро кадмед ки агар кор мехоҳӣ бикунӣ дар ҳамин дарни магазин хоҳари бародаре намедонам занг бизанӣ масала اینجا کثیر نوشتگی زنک در کار مردک در کار با پاسپورت به پاسپورت با پاتین به پاتین بچه‌ها در همین برای ملت تاجیک در رو اکران دو بزنید لایک شود من شما را نشون میدم اینا بچه‌های مغازین کلانترین کمراب دوستان شده اینا پگا ویدیوش میبرویا اینها برادر عزیز فاگ مفاگ اینها продукта камаров не шерали тош такси амҷа требуется кассир шумо да ба паспорт бе паспорт мард зан чӣ дар кора беҳтараш хубтараш зан боша ана шаҳрванди россия бошад беҳтарин набоша агар патент дошта бошад 100%. хуб ина бачаҳо кадмед бо соҳиби кор ина магазини калонтарини бачаҳо кушода шид дар метрои лублино здани худаш полностью ҳамин ранг мисли лента ҳаста ку пятёрочка ҳамин хеле аммо калон аст ҳама ҳалол ҳама бачаҳо свежи ҳама колбасаҳои ҳалол ҳамаш кадмед кор мекунӣ биёӣ бизан бачаҳо чӣ кунӣ худованд ҳидоят куна ина кадмед бадбахт ба ғайри бахилӣ коре надоре бародаро дар рӯи экран дита бизан лайка бачаҳо ина гӯшти ҳалол тамоми чизи бачаҳо бумар нигоҳ кунед ҳамта ҳақорат кардаси майлш ҳеҷ гап недорам ман шуморо ҳозир нишон метим магазина якҷо номери телефона гап занам кадмед дар метрои лублиное кадмед ки намедонисти айкиҷо колбаса гӯшти ҳалол мақсад продукти свежи бачаҳои тоҷик дар метрои лублино иншоалло наворша ман мепартом ҳозир ман эфир як бор нишон тиҳам баъд кадмед коргари ҳозир намедонам ҳозир нишонтон метиҳем хезе чӣ кунед бие кор кунед дар пеши бачаҳои худмо дар пеши модарои худмо дар пеши бародарои худмо ина гӯштои ҳалол дӯстони азиз ина мурғҳо индук инаҳа ин ҳамаи чиз ҳалоланд инами линги гови ҳалол хулоса ҳамаи чиз улица судакова 21 20 улица судакова 23б бародаро метуне биёи кадмет кор надорӣ метуни ҳамҷа биёи кассир кор кунӣ магазини ҳалоли тоҷикон бо чӣ то бигум ҳар як ҷое ки як бизнес кушода мешавад як бачаҳои тоҷик ман ҳамҷа ҳаракат мекунам ки як рекламаш кунам барои миллати худмон бибине э мардам пеши хеле чиё набуд ина барои хоҷагӣ тамоми чиз ҳастай дӯстон касе ҳар шахсе мефаҳад ина бринҷ барои ош ҳама бринҷои тоҷикистонанд дӯстон барои ош инаҳа ина имиш чанд сумай 281 рубл намедонам чанд кило бошад чанд грамм ё кило ҳозир мегӯям 1 килограмм да ина дӯстон бибинед ҳама ҳамин ҳалолай ойликш чандаи ҳозир намедонам ҳозир мепарсам агар ойлик шуда экран биган наган ина бародарои азиз ҳама ҳамин чизҳои ҳалоли худмонанд консерваҳои тоҷикистон макаронҳои тоҷикистон ҳама чизи тоҷикӣ хуб хуб бародаро инҳа ин маошу чандай барои ҳамн кор ёки ба телефон ай 2500 сар мешавад бародаро бачаҳо ина як бор дига нишон метиҳем ина ҳам телефон ҳозир скриншот кунед занг бизанед хоҳиш мекунам кадмед кор меге агар ки модарҳо занҳо бошанд ки ҳуҷҷати бо хуб дошта бошанд бе патент қабул наменанд
فراموش نکنید به پاتین قبول نمیکنن. اگر که گراجدانی باشه خوبتر نباشه با پاتین مادرها باشن با خوبتره برادر کثیر در کار اینها زنگ بزنید بیای کار کنید بیای کار کنید در کسای تاجیکار همش تاجیکی اینا ببینید الحمدلله فخر است اینا برادرم ما برگه بالا نشون میتیم یعنی که چی کمراب برادرو магазин ё ки иҷа навистаниш продукти камароб дар метрои Люблино ҳам пеши ҳиҷомаи мо улица Судакова 23 б ина ман қарибаш биёрам ҳалал навиштаги бибин мо ситора мондаги ҳалол ин ҳам як фахр аст ки тоҷико дар центри Москва яъне ки дирасараш дар метрои Люблино ин магазин калонтарин мисли магнит аст тамоми продуктаи свежа ҳаст хуб касе фаҳмид алҳамдулилла нафаҳмид биёед бародаро кор кунед продукти ҳалол ина племин мелемини ҳалоле ки ҳаст ки метавонӣ бачаҳо бигирӣ бо чикор кунам ҳоли зангту мезана наку барои бачаҳо занг назанед оли илтимос ки ман дар чиам дар эфирам ин ҳамаи намуди чой кофе бародаро тамоми намуди сокҳо ҷа бисёраш як 70-80% ай тоҷикистон борошонанд арсиколаву фарсиколаву холоса ҳама чиз ҳаст метавонед дӯстон занг бизанед ба телефон чикор кунед биёед кор кунед бачаҳо биёед харид кунед илтимос эфира паҳн кунед дар рӯи экран медонем ҷа бахилакорам ҳастану шумо хит кардаисоде чӣ мегӯм ман бестата бигӯм шумо хит кардаисе чӣ мегӯм бачаи тоҷик яъне ки бизнесмен ё ки тиҷораткор дар центри Люблино магазинои магнит бидан пятёрочкан ё ки диксио ҳастанд ҳамутари калон ҳалол кушодагие фаҳмидӣ ба ҳамон хотир дар пеши ҳиҷомаи мо улица Судакова мо дар Краснодарскем дар ин барангишт улица Судакова 23 б баъд коргар мегирад мега айдавоним ҳазор боло мақсад метиемаш хурду хӯрок бо хай чакчак кунед номрашон ҳастанд биёед кор кунед масъалаи ҳалол мегуфтед намедониста айҷо продукти ҳалол бигирем дӯстони азиз ина биёед продуктҳои ҳалол гӯштҳои ҳалол шир ҳамаш домашний тоза ина ҷорбои киян ҷорбои айқирған овардаям бо чӣ ту бигӯм иҷа алҳамдулилло ки ҳастанд бо чӣ мегӯян бачаҳое ҳастанд ки иҷа ина ангурои тоҷикистон ина ми ангураи тоҷикистон ина ангура би ина гашништи пиёз хай ина клубник точно ай тоҷикистон нест карточка ина ки ман нархи навора намедонам ина 1 кило карточка 50 сум ина и дигариш бо 60 сум ина килои пиёз 45 рубл ина и савзиш нархш нестай савзиш нархш набудай бо خلاصه ина севои гарм 165 рубл ина бо чӣ ту бигӯм бо чӣ ту нишон ина иҷа хай бо вешед мекунӣ ина пили масҷида амтари мега пили масҷид ку пили масҷида магазин укарем диде тамошо кунед чӣ бигӯм охи иҷа хейтиро мегирад ина бок банан 1 кило банан ина банонои хушрӯ 155 рубл бо чӣ нишон бо ина пиёзи сирхаш 50 рубл ина гилкарамаш 190 рубл ина чеснок бошад чеснок 1 килош бошад чеснок цена срок действия 410 рубли килош бошад намедонам чеснокҳои калон аст бо чӣ бигӯм шумтим ина ҳа бо бародаро бо қандҳои ирисака медонӣ ириса ина пули колияра ҳамин здания рост кардем пули масҷида ҳамин продукта харидем бо чӣ ту бигӯм хай сол менам ки бо як борга ман нишон метем бачаҳо кадмет кор мековӣ ина биё чӣ мегӯям продавец фаҳмедимаш модарҳо яъне ки агар ки бо ягон хоҳар бошад ки ҳуҷҷатҳош соз бошанд занҳо касир хоҳар агар ягон зан бошад ягон модари тоҷик бошад ина биёед кор кунед хуб бародар ина биёед кор кунед бо чӣ бигӯм ин дар метрои Люблино улица Судакова 23 б уна уҷа ҳиҷомаи мо ҳаст ронавтараф ҳиҷомамонай
این طرف این پروداکت های کمراب ای دره کمراب انارا آوردیم با چی بگم آخه اینا دوستان با چی بگم اگر یکون خواهرای بیکاری باشن بخوان کسیر کار کنن ایدونی مزار بالایی میتیان شو با گراجدنی باشه دیگه نه میتیان شو از همه مسئله نرخ گوشتاش آز میگم نرخ گوشتاش میگم خب برادر عزیز این اینجا مهنت می‌کنیم رکلام میکنیم سو میگیریم آخه این هم یک کنار مردم حافظی می‌نن خورده است یا قمار بازی می‌نن خورده است ما الحمدلله رکلام میکنیم من اکجام نرخ نوای گوشت تو بگم شما رو نشون تیم نتیم سوال شما رو نشون تیم نتیم تمام شروع شد تمام این چوا که این نرخ چه فرق دارن این خبرگاه چه که 820 روبل این کاره که 820 روبل کیلوش انا ایش 790 روبل چه لپتکه 790 روبل او دست این 540 روبل ایش چه گرودینگ گرودینگ قرقا ایش 850 روبلش چه فیله بقاو بقینش چه ay pişti. Ay 660 rubleş. 750 گوشت لحمه. لحمی خولیو. انا میگذاریم در دلی چی جگر و گرده 330 روبل همش نه دلی جگر نه اینا 330 روبل چو ایجا زبون نداره جگر ایو گرده و دل 330 روبل 720 روبل روغن چه باید روغن دنبا اینا با چه 380 روبل اینه ای مرغ فرق کلینی اینا کنده سینه مرغ اینا با چه اینا 280 روبل یک کیلوش یا که دونش یک کیلو لنگی مرغ حلال انا 260 روبل پراکاشو تف میگین انا لنگی ایندوک 350 روبل یا دونش یا کیلوش یا دونش چند کیلو برا یا دونش یک کیلو 350 روبل 310 روبل ایچه که مرغای مایده هکو 190 روبل یک لنگی گوی چکدگی این نونو چند یان 25 نون اینه بچه مرغ حرام میشه با چطور بون برادرین اینجا ماهی تپیدگی ماهی تمامی نمود من در چیم در افیرم پول در افیرم اونجا مردم تماشا دارن اونجا کم از زنگ زده استادیم برای چی برای کار با چی تو بگم آخی نه برادر میگه در اینترنت دو گپ شنیدیم راست نه دروغ تهمت ده حق ما برادر همیشه ما فکر کنه که هر یک دولت الحمدلله دنیا دولت به صاحب نیست اگر که ما گناهکار میشنه کار ما میکنه اینجا پس تو امنیت و همو پس بلندی بین درنی کارگراش دیگه چون میدونن جوابگاریشون من کارشون نداریم برادر ما هم رفتیم یک افیر بعد و یک ویدیو کردیم که ما کار نداریم ما کاری ما رکلامه این نگاه کنید من شما رو میفهمم من مغازه رکلام کردم در همین مغازه 10 کارگر 20 کارگر اومده بین یو جنگ جنجال شد ما اینجا گناهکار نیستیم نه با اون خاطر برادر گپ زیادی نزنی بگو گپ قنچ خورا گوش نکنی به حرکت کنی این های شما را به جای کار دعوت دارم این همین دم کسی اینم کسا رو ببینی یا کسا دو کسا اینجا کسا میشینی کار میکنی نه جای کار کسی بفهمه کسا را این جای کار اینجا سودا میکنی برای خدمت که میخوای کثیر خواهرا باشن یگان خواهرا را بدونی این همین رقم‌ها هازی اسکرین شات کنی زنگ بزنی بیا کار کنی اگه پیزوتی دا پروردگار همه ما را هدایت کنه برادرو این برادرات زنگ بزنی بیا کار کنی مغازین بچهای تاجیک یک فخر است ای او بخیلی و قنچقی و نوشتن کامنت‌های بد ممبر آخه بیا بیزنس نه این پروداکت حلال کمرا بچهای تاجیک این یک مغازین کلانترین در درنی لوبلینوک شدن اولیتسا چی سوداکاوا 23 بده فیرم این حلال این امبلمش حلال شبینه بیا کار کنی این کثیر بیا کدمی خواهرا هستن بیا کار کنی اینجا ایدونی مازور بالاتون میتیا با چی تو بگم
اینا برادر عزیز ای 2500 بالا تو میتیا اینا خوب بله مرغاشون همش دستکشیان یعنی که با شرکت ها دگاور دارن همه مرغ ها گاو ها همش دستکش با بسم الله الرحمن الرحیم اگر همین کافه کمرا و دیده باشه همون اینجا هم با چه مغازه کمرا شدگی آخه شما هم دور هاو میکنید این جون این دوستان عزیز تمام اسباب های روزگارم در اینجا دیده میشه و اینا تمام جارو پارو گپ شب اینا همه چیز هسته خداوند هدایت میکنه خب با چطور میگم این همه این بچه ها خرید این الحمدلله این مردم خرید کرستین این همه را نشون دادم خیال میکنم مگه در 2500 روبل کی کار میکنه جای گرما کار کنی در زمستونی خنک جای خوابت بت یا خورد خوراکت بت یا آخی با چیت میخوره ای 2500 بالا میگیری فهمیده برادرو خداوند هدایتون کنه این مورم هدایت کنه پناه تو به خدا باز هم آخرون بار من نشون میتیم برای جای کار آخرون بار برای جای کار نشون میتیم بعد ایدمی کارشیم خوب برادرو این خیتیرو همه وقت هستن به این خیتیرو هم اینترس نیست اسکرین شات کنی بیای کار کنی پناه حق تو به خدا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته خدا نگهدار خوب برادر عزیز بود چی تو میگم همه را نشون تو دادم خوب اسم شریف شری نره بود چی بگم ایوب شری نره بابا لنگری شری نره رمضان اسماعیل همه شری نرن تمام همین شما راضی هستی که ما میگم بگیم خدا همه ما را هدایت کنه شما میگم که شما هم بحث چیکار میکنید بیا خرید کنید با میگم که نور چیکار میکنی بیا خرید کن خوب برادر عزیز خدا همه ما را هدایت کنه السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته خدا نگهدار کسی فهمید فهمید نفهمید الحمدلله اینا برادر مویسر برمده است این هم مویسر دیگه برمده است ان شاء الله حرم پشمکای چی میگه ان شاء الله پگا میریم و پگا دیگه با میچسبونیم همش میبینید ما کم خیلیم مالی نگه بابا چون زوری من خیلی تریتیم من خیلی رو دشمنم نکو شری نره میگم خیلی رو با پیش برادرها هر یک کسی که دشمن میکنه هم یک سوال تو بتین که آیا شما سری پلیسی رو چه گذشتگی هم سوال من جواب تی آیا در قبر سوالی نانکیر منکر جواب دادگی یا نه خب برادرها مهم نیست که شما کیا میگی حقارت نکنید یگان ذات حقارت نکنید ای پشتی یا بلاگر دیگر حقارت نکنید با کدام خاطر ای برای کار بچه‌ها برای که پگاه بیام هم میگن که رحمتی بیبی میگه که دمابین زنشون نداره وای میشوان زنشون تو میشه کلشون رو و هم خودی با بلاگرها ببینید شعر اینا رو با پیش میگم برادر بخش ما هم تکریم هم حقارتش ما نمای اعمال تو پر میشه چی در کار من نمیدونم صاحب مغازین چی نام داره به خدا مرا فایرات کردم به خاطر خدا ما گرفتم مادو چیکار کردم رکلامش کردم بیای کار کنی بیای صاحب جای کار شه بیای نونی حلال اینا مغازین حلال توجکو این الحمدلله یک فخر است اینها بیای کار کنی اینها بچو تریبویتس کثیر رو دارم کسا میشینی خوب همه داریم کسا میشینی کسا خای پناه تو به خدا پناه به خدا مالی آخه ما را شمرو کدام بگیرن هیچ گم نداره همین ما شمرو ما پس ما چیزی میگی بگی مینت نمیکنیم انشالله نه که هم مشکلی میشه در برای مهاجرو با قدر امکان با هم مایم و آدمی که هم کش میکنن و نمیبیان بکنن اینا ما اینا با رکلامش نکنیم الحمدلله از سه مرده بود ریختیم رویش کردیم اگرانی سرفتون دینا دیدیم گرانی سبدیم افیر نکرده اینا رویش کردیم گشتیم اومدیم
نه همه آدم ها دکیجا بودن. نه سایجالوکش بود، نه اسم شری بود، نه ایوبش بود. با کی بود نسبت مقابل؟ او سایجالوک هم کیه او بچه ها کی نون شده فیرو گرفته است. خدا همه ما رو هدایت کنه. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فهمید الحمدلله، نفهمیدم الحمدلله. دعاگو باشه. پلی مسجد میگم نه مغازه نه شدیم پلی کلیاش همین زدن اساس کردیم. بچی. بله آخه کدومی شما هم کار نکردم مگه سایجالو سری نکنه آخه کدوم نکردی. خدا هدایت کنه. نه. من بو رفتم گم شد و اینترنت قنات با خدا با چخچق میکنم. خب